Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. A Society for Urban and Rural Empowerment ringkat kejinya Trailang maka North East Slow Food Agro Biodiversity Society NESFAS kala pelong yo cluster sharing workshop basisngi Hamadan Tempang Club yaw musyang hak hendro turik new benai kajing tumu golong wepen kubor giriulum kibede gitrai jaka trai muluk lingba karensan Agro Ecology Learning Circle banyo yak meiram og basong sngan kabakon thop lang ya baro bat kabayale banwa yakilat thamai nakabenta ka bha kamiat khnang bakalawe kalong ka pahu hakalyang jong ka bam gadi ya ka program la bisa daga Meghalaya Basin Development Agency lingba ka World Bank Innovation Grant ka kong DV lingdo Additional Deputy Commissioner West Giant Hills District kabala longkom ka kongsan hakarep karyang kari jongiru kari spa nginum dan kamshu ban up mo nakaway pat kishnong wan ra du tau jhor banang ta kayo jingila shudap da ki jhor banabar ki jong le jong don kan dia ngila ban penni te ngini le hikat bala na nang ni shakman ban yai ban penbon ban penmi bon ni kini ki baro ban yo ya katakan nam hakaba in penkiu ya kayo ka kot ka jongi hakashnong ka thau I ko rep de yo de ki kmat ma wala treatment ni usai ni miat u irong yang ola mian ke knyang lam em bam gi o ta yong ni u de dep yo no jor lang hi wa yong ni u control wan em kemut em u le ye ga ni treatment mod usai mod rap si u ke knyang la bam gi o ta de wa jing ti bi la ma na ki katu kat ni ki chnong le ki ba le lang ga jo le lang ga ni ga wala lang ide gani snake peleng ta anggi mod hawathung gi gani go snake peleng egi gani go snake peleng mod ki jingthung yang ki mod miat ki mem deu man gi ka mojo man tan liang yang nai ta dan hi kulesh pon ta kamayu onu sumbe sa phalang hadowa da roi da paru hadowa da rebi hadowa da bang da thiangi o rep kamwa do roi ki chnong bat da boni ki thluyung jiwa dokumen wada rabon yang new sumbe sa phalang to new sumbe sa phalang chwai o rem chwai o thung dau pa yi ya ki thau le ni ki lom ha ki lom em ki ar benta ki wa new sa phalang i was nyau bangu ba di wa ka it ka sa u man u he kilom kanang kong kalom to hakini di klo kilom man klo plang yo man klo ding wa ar kalom man ka kalom kam ka tu kalom plang hap chapden lom to kanang kong yi kan kom ra bi o hakini ki peden lom dei wa po chwa yi ya tu yi kndao yi plang yi stong po chwai nado ubnai agus lani September chwa upo chwa ya kitu gistong hado wa poi ubnai khadar tasdang utang ya ketuga stong ko ada debupo men da poi ubnai wa ar la nei sita nyu banai wa ar hado banai march da hoi thung yo tu sa phlang men da bu po yo tu men da khiang ti thandau i phlang ta thang yo stong thang yi ti thandau men da bu thang da te yo thung yo tu sa phlang ta ka ru kwam thung an hakini gi lom khlo ki phlang ki wa em phlang là ni kilom ki wa em ka kse ki wa da depu danyu ta kam tu ki kse ta yeu po yeu thwat hau bnai khadar la yeu thwat dep ni te chi ti yaw la ni ar ti yaw da hoi ka te upalang uthang upangkhoi ubun ye tu chao ya ki tu ki chao ku man ki lom phla ki lom khlo là nè thì lông xe
cái cháo thung yo nu sa plang em hi ki ar banta hi ki ruang thung yo nu sa plang còn đang con thung yo nu sa plang đây và thung hi sirup wo salak kini ki salak kamu ong ni itu ki salak kareng ki salak cisen yo vitamin una kan ni kamu yo ki bru ko ban dia ka yo vitamin ke khandau ko kpe dan ta hado isau le sau iwa peri sau hau chi tam sau bru prop ne da te so la he he te krupara yo ro kini ki grup apa ga ALC wo perchang no kat wa re to motor krupare pi to ya le lang ikan te dei wa very da katuka snopeleng yo yo kim thung wo ba wo miet